Ki pulit penyat kali ke Nongpok Police Station hini ke sengi khat waitrik nailur kila pelong ya kajing talasi ke bakendit ya ki kali halat sericulture ke badan hajan Nongpok Ri Bhoi District ha ke bakila yok bandan kuna haduk silak tingka tang Hapoh ke kynta. Ya kani kajing talasi la pelong ha kajing adan lang u Additional Superintendent of Police in Charge Traffic Uba Orville Masar u Traffic in Charge Rubul Ali lembat ki waipat ki he pulit. Ha kani kajing talasi ki pulit kelapit benia ya barok ki jat kali kata kentop ya ki kali simen bat ki kali kamai ha ka ba kila dan kuna ya ki katu kat ni ki nongnya kali ki bomdan ya ki kot kisla ki babiang lani ki ba claim license ki bata yit yong ya ki kali bat ki ba pendat ya ki light LED. Nalor kajing dan kuna ki pulit kila shimru ya kalat ban pensngot ho she ki nongnya kali halor kajing dan kamban ra ya ki kot kisla ki babiang ban buat renti eki kendon nyak kali bat penting kena ya kajing shingan haki surok ba na kaliang ki bor pulit ki pentip ru bakindang yai beteng ban pelong eki bakum ki dijing talasi kenang ban khanglat eki jing pynkhein eki an nyak kali bat ban kentio nak benta kajing shingan haki surok Hapoh kathan hi barok kawai. What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Kuling mo atau tengah saya. Oi. Kau lagi jawab, ha? Lalu. लेकिन इसको दोबारा नहीं लगाना है मो नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू अ फाइन नेक्स्ट टाइम आई विल फाइन यू वन दिस टाइम इज वार्निंग मो सिंपल मोर देन 30% आई थिंक ना क्या रखता है ये सब तो बताओ ये होना है गिलास ठीक है ये जो गिलास सब चला रहा है ना क्लियर होना है देखना के लिए और बोलता है जैसे गिलास है बोलता है जैसे गिलास है बोलता है गलत बोला चमकता है Kumanchuang i kum ko police department mi yat kan kum ka direction jong i sir SP jong i iba phai ngi man ka por banyadan hasurok begin ya check ikot kisla i check i license i check lada cateted classes ru kadan kumjuru kumanchu ong number ba nanta i ai kan ka awareness man ka por he i batai hi man ka por Rekum pinlap him dasi fin ikum chethe kibon ki kalila se ki mebat ya ka license ti ikerpat ya fi lingba ka plus ki stonat ba phedan lang lu ban pha ya kan kan use ki ba ban pinbyang ki kot kisla pinbyang ki documents nama kanika checking khamtam ndi ta hanong poru so umya mga thai pin salap so unsning so bani hat ka checking niele janman kasgi di kamdi kanika checking ru kamdi kumanchuang ban pinjanjari ki padba ngir ngim ko hi ngi so tho bagane de ka highway kidan ki linti ki break balis Guwahati airport kidan ki lese ki padba ki babe ya ka pangastam ngi so tho e kata
Hindi ngi khaman chini ban pinstam na penjenjari no ino rupat. Iku atang ibreu de se kibani apla haba filabat ya khtia stering pihap simkhia. Bakatu ka kali kade jong phi but license but ikot kisla kadi bandan bat phi. Pimla ban chuan ne ban ong namar mentang ladan ka ni chalan. Ngan chu check ngan chu plate tang number ngalalap ba filasin si insurance. Ndakam shu banya wat ai ko kot ai ka tangim ndakam shu ban lem ta matak ladan lut baka i chalan. Thì cái này đi tăng cái chỉ pat ya kipat ba semua bah ban bu ikut kisla lebih nya kali ru nya suki kamdan ke ba phya ban terke ban poyek la da phi nya step phin poyeng extra tang san 4 minute ru compare kalau di nya suki ru athai ka khamba namata kajing bha jingbiat khamtam ke nigalien jong ni nong poli babun ke accident kilaja menshwa balalap ki kina school ki cross ke alpha school gadan hane kiladon ke accident menshwa tingi kerpat dia baro kipat ba mentang yang dia ngat hangi i baki beri ki bawan ki yastet ha dan tek tengi haban pha da kali ban be da polis kali jungi ban be na makin sange ti kato ka pengi ba kipat ba le se kidan kata ka jingting ni pimdi bandan ka jingting i kham yang ni kom ki pulit banong ban penjenjar ne bangin halai phi i squat ta mungi check ka kisla la da fi biang ki kol kisla tenga thai pim da kami ban phet ne ban ni astet Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.